gikoragwo kiri kiroto na gikeno kia mutumia wa wothe kugea na muturire mwega thutha wa kuvika no riria maundu magaruka na muthuri avuruka murigo wothe utigagirwo mutumia ari ta murungamiriri na muramati wa mucii ucio. Ari muthenya wa gukungwira atumia a ndigwa nthi yonthe nitucererete itura ria Nguru mwena wa Gachoka thiini wa gicigo kia umbunge kia Mbere Yetherero kuria tucemanite na amwe a memba a gikundi kia atumia a ndigwa a Nguru aria magenerete Jane Muthoni uria gwa kavinda akorete ari murwaru. Muthoni uria no akimwikariri giti wa kiama giki kiria kiaumbirwo mwaka wa 2016 na kiri na amemba 16 arauga wanathengia gukorwa engi a atumia a ndigwa ni mavetukagira muthutukanio kuma kuri amwe a andu a mucii kuria avikite keno agire na munyaka ndanathutukanwa undu umuvotithitie kuvurana na mathina matiganite na agikorwa ari muvarire wa mbere kuthondeka kiama giki. Ngiona ni twagirwe ni kuthondeka ngurubu tondu ni onaga atumia mandigwa mengi maricaga thina na riu kuri mamwe manamo matigaganagiria miciri mundu atakumenya no agirwe ni kumenyera mucii wake ukithe mundu imwe no athii kugurwa gitiga twana twake. Ngiona undu ucio wambikira wendo wa tuthondeke ngurubu ya ungia mandigwa nigetha tutiranagirire na tumenye muturire ndurathira ati tondu muthuri ni wathie. Rugano no ataruru kuri Cecilia Nduraku uria wakwirirwo ni muthuri wake mwaka wa 2010 kuria arauga wanathengia ya kunyitirwa ni aciari a mutigaire muthuri wake akoretwo akigumirwa ni morito kuumiriria ciana ciake. Challenges ni nyingi tondu andu magakuroragio uguo makona taka wori nthu na nduri nthu tondu makona gataka kwi kindu wetirire kuma kuri andu mena vinya. Kuri Jane Mati uria wakwirirwe ni muthuri wake mwaka wa 1991 rutikoretwo ruri rugendo ruvuthu kurera na kuthomithia ciana ciake ithatu cia airitu. Niguo gukinyaniria matanya ma gutigirira uturo wake no agacira, Jane akoretwo akiendia mikanda na thavuria no andu a mucii wa mutigaire muthuri wake makoretwo matekumwendera mawega kuria mundu umwe wa mucii ucio ari mumemba wa kamiti ya kuvecana basari na no arigagiriria ciana cia Jane citikavewe basari. Na guti kindu gicuku ukirera ciana cia airitu mukithi kwiganana nacio na mugikira kiratu kimwe nacio gutire kindu gicuku takiu tiga uvoe Ngai muno. Ari nike mutumia uria mwithi thiini wa gikundi giki Nancy Wanthega akoretwo akivetukira ciambato thiini wa muturire wake kuria engatirwo muciiri gwake na gutunywa indo cionthe iria agaite kuma kwi muthuri wake uria wamutigire ari na mwana umwe na wingi ari nda. Kuona ndari na wingi wa gwika, Nancy no acokire kwao na akoretwo akiruta ivarwa niguo agaciria uturo wake na wa ciana ciake iria avotete kuthomithia nginyagia cukuru wa secondary. Muturire wakwa ndwai mwega muno kiwana taruta kwa mwega tondu aciari ni manyingirire muno na brother ciake makanyingataga makambiraga uma kuu ndu wa gwetu magaukaga makamburia wikarite guku wetererete ki na nyingi kira ngiuria kwerire betererete gikuo kana betererete muthuri nyingi ciria riu ava gukua nikuo kwina raisi. Nancy arauga kumana na maurito maria avetukire thutha wa gutigwo ni muthuri wake ndangirire gwitonya kiviko ringi. Atumia aya ni matarite atumia ethi aria makwiriritwo ni athuri gukora makivoka Ngai thiini wa muturire niguo gwitiria na ivuvukanio icio. Atumia aria mari na athuri mundu akwithia muthuri ni mambagiria kumumena tondu mbere wana wakwa takuthi kuoyo muno rimwe muthuri wange kaona kieva rimwe atethie agutethie makona gatakwa arenda gugoca riu ukithira mundu wanandakuwa kwenda gwikara na muno no kwenda gutua ngurubu yaku wikare uri weka kana ucere na atumia cimwe mandigwa tondu rongi menyera kwa mundu muno ukaigirwa kingenyo utari nakio. Kuringana na ng'ano cia atumia aya ni ati andu engi matikoretwo makirumirira na kinyi maandiko ma mavuku matheru uria tuvatie kumenyerera na gutuga atumia a ndigwa niguo kwimathira irathimo. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, Mbete kwa Peter Mungai.